Welcome to Amavenza TV. It's the FIFA World Cup. Bafana 1, Czech Republic 1. I'm joined by Junior Matondo. Shosho Stibo. How are you, my brother? Ngiyaphila mfethu. Angimnandi futhi man. Yeah, i-1-1 mfethu. Yeah, so i-1-1 isinike ihope sonke. Sure, you caught? Yeah, ihope ikhona. Maybe singawadla ama-China, sazi. Yeah. So bona makiwa phambili. Sure. Yeah, but masanga le defend le ayi. So Kabate. So Kabate. Si defender, you are as defender. Defender no mama team. Mfethu nale team lengekho. Be defender na. Le team ayikho. Le team le mfethu fitness ayinayo. Yes. So wasingayipress waya because masipressa waya le team izonza ama-mistake amaningi. So umadala yona ngathi zibuye zimshiye kancane la ekhanda. Because uyabona ukuthi le team le ayikho. Yeah. So nale goal etholile ngale ya 5 minutes. Sure. I-mistake yamajita so ngendaba ye-leadership akuna-leadership lapha emuva wena bakwazi ukukhuluma lela goli bengabalikhona no-goalkeeper naye isimumo wayengakhulumi ukuthi ungazilahleli simple communication ye-important yamshaya uronzi communication problem that's why naye hlapha emkoro because izo lezo yeah so mara the way ngithande ngakhona Sithibo ungena kaMfukeni so introduction yakhe ibe mnandi kakhulu usibonisile ukuthi ubani so ungena kwakhe lento ade beyilindele vela wonke umuntu bakalindele introduction kaMfukeni konke umuntu ezobona because namacoach aseYorkani nawalindele uMfukeni so umadala abancisha yamvalela uMfukeni futhi but why maybe something yasingayazi khona into yakhona something yeah because ayenza isense straight ne mfowethu bekumfukani i-play of the season 90 minutes ngaphandle number 10 mana mfethu lihle ijezi lebafana lishoda ngeteam nje kuphela ushoda ngeteam shoda ngeteam leya jezi bengifisa ukulibona kwi-final ngide welihle ngakhona amajita lawa mfethu abona 2022 2010 2026 abona into eyi-1 akabikho umehluko angeke siphume ku-group stage group stage sokwenzani asiyilapho angeke siye kula stage 2 ngeke mathonda amajita athi i-hope nyani khona ka yeah mfethu bazo ngiyathemba umuntu we-pirate lo mhlawumbe ulindele own goal uThabo ngiyathemba uThabo nozwile abantu ama-own goal la balindele ama-own goal thizeni ebangaqhamuka ngemumva but nje straight ngeke kudlala ama-defender ayi-9 kokora bani akhonakala amasibulala obo-Renas mfethu ngisho ukuthi ungasutha wena lokhu ugwinya kuphela ungahlafuni abantu uMhopa awuzopoboza inethi ngomnikile wathatha walibeka ku-left walishawalisa phezulu ubonile so into esiyijwayele uMakhopa akusumuntu osithusayo so mara igame abafethu badlalile amajita ehlala ukhala kwaMakhopa mfethu kahle nawe yabona uyazi mfethu mina senzeni Steve asithatha uMbokazi adlale no-Adams thatha uMfukeni adlale no-Apolis abafake la iswing kube conquered ama-channel awagijima so asebenza ngama-side thina sibalande straight direct singayi emasayidini because bona sebenzisa ama-side ukuze sidle ama-china so masizodlala ngama-side so themba bo-Aubrey ukhaba ngedolo ayekele unyawo ukhaba ndoda uboni ngabashaya ama-lays ngabe sikhuluma inyini mfethu ngabukore 2 goals uyangithola mara sizothi ngesiblame kana technique udlala emuva ujwayele ukudlala emuva so indaweni eyiso yena ujwayele ukuphasa kuphela so bomdawu baphusha mara mina mangabe letha uMbokazi esiswini ane lethu u-Adams lethu uMfukeni lethu Apolis ngithi Muremi ngithi ngapha ulokhuzana uThapela Maseko ngifaka uRenas phambili qedile ngeke ngibe emumva angina stress khona uMbokazi ushaya ibhali yabani uzofaka uSpisa uMbokazi akama ngaphandle Sibisa ahlale ngaphandle ufaka koni ngimfaka nayo lalela mfethu uSibisa simfaki lalela uSibisa simfaki uWilliam uyakwazi ukudlala ngifaka koni noMdawu ngifaka nayo Muti dlala nge3 pressa ngoboMbokazi la so manginombokazi phambili ngimnandi but umadala yena yamshaya
Asaseyihlayela phesheya ngabasabuya vele. Ayisekho. Steve bafethu ngizwile bathi niyahamba kusasa. Siyavaya. Niva yini grand bafethu nikhonzeni kuleza intombi leza. Ungabe uJonas nawe lapha ya. Ungabe uJonas ngale. uJonas yini? uJonas uyazi lo hlupha uthanda abafazi. Abotsheni beCape Verde lapha ya. Ngibayeke Rookman. Mfethu. Ngizobuyela nini le? Ngizobuyela nini le? Ngitshela uzomthola kanjani? Bawumthatha uzomthola kanjani? Qala. Sozami plan. Uzomthola kanjani? Mfethu. Man of the match Steve. Ngiyamgaya umdawu. Khuliso ne? Yeah, ngiyamgaya. Lamjito udlala inhliziyo yakhe yonke. Every game all the time. Yonke game. No. So ngiyamgaya mfethu. So Niva grand Majid. Thank you, man. Sanjanda sinani.